Okunkroma Africas. Ena Kwajo Koto. Sarah Zona DJ Fish. Mawuli Mausi Moto. Ene Sparking. Ene Akan mo edition Nebrewo. Betty me a share live on Facebook. Ahenkan 93.3 FM. Atiasie. Ebisua for the kromu nsemu nyina bebrel. Ensemu wo kromu adoso. Ewia ne de agoka nsemu nsemu apiu so. No nubo pa mu nso a. Ebisua for aya trance. Ono mo preman so twene do mo asembe ba court ha. Na ya twe ho manso a. Ewia be ma so a kire wa adwe. Ka unse bro yanti e be ko dwaso. E be kwa kodi dwa kakra. Go ho wo de nani bada ba onim bibia gise ye ne a kire no. Epa jobebre ma mencha won na anya sika omo esi dan. Ya menshila soma wate ase. Ni onya bi so awrade mani nya bi. No nso si dan ni bi. Papa bi si ni sandboard o si ebisa fi ye misaka. I don't think that Jam Trading Enterprise for Ahenkan chiro se obesi dan ya. Nchempe ene wose oba. Mepacho chama mensa. Ose Ahenkan chiro se cement na cement no ye omu asort bia. Sanso nanda do bia upe bia ye omu inches bia. Iron rod 16mm to quarter rod. Sanso na POP. Mepacho plaster board. Ope brandy bia obetimi aba. Adibia chese disi den bia wasi den na wie kra na bia opese di paint e painting dan no small and I say big ni na yetombe and I say plywood bibia ope bia corner mold wall angels bibia yetombe na one yan aba bedin sa oso e ba jo ye wa kama ni janshe ye ni yayi enedi hwe ni mo bra na woton TV mo ne home theater ne ne akeka ho na odi oduru abisa ne se oko jam ho obekere ho obetimi a friend 0208 123872 and 0244 566880 Jam Trading ama dansie ayedepa anyum we don on say ya apawaso nyum so de wo ba bebre kwa we are there, Bobo Brim Gaza. About your Sabia Obano Pessel than the call SHS and I said technical school. And I Sabia basic school, basic 1, basic 2, basic 3, basic 5, 6, 7, blah 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 blah. JHS now betty medo banaba. Now bana dishi abeko ye pa. A bright senior high school and technical. About Johnny Atiani says CBA peso ya Greek science, business, general art, home economics, general science, visual art, technical. Nina no betty medo banaba. Ye better tino, ye be shipino, ye be man a dartino. Abum to say, you know. About Joe. There were Akan Kukurentum, Eastern region. Bet me a friend 0242 071185 and 0277 147727. Only in South, so now far Banebra. Yeah, Ose Sabi, what bon wouldn't hear ye. A baby sees ye now, and to him. And so I as here. If I Joseph, they would have that credit for Ahenkan. Dr. Sma, or Sisabia stroke, natural one, I say hypertension. If I show hepatitis, typhoid fever, sexual weakness, skin disease, and I say prostate cancer. Nina no betty me the abasif, they would have that credit. Yeah, GBS,
But you are sending so that you say you are one now. About your savior spiritual problem. Nina no the Bible ye fro. Our den some na enko ye. And I see be I will be perso too kind. Abrabona yen krobesi no promotion no me enkwa. Bomo den abra. Yen hwehwe ne mamuma. Yen hwa de kure dis adwuma no ne nyin mfiri o. About your kemoda. Yen the Salvation Church Jodro ena edin hwe animo. Eya friend 0244 904616. O friend down sabi chimi aka ne mo a na wayare samra. Abishia for Kwajo Okoto wa ha. Kwajo Okoto. Ofa kwaku bronsam. Medase. Wano fompe mebodua. Menam kan kire. Me found 7th December ye ba be bo me sofo. Wano fompe mebodua. Eno be last duabo. Ni aduabo kra me mo bi da. Sao. Yes. Say unim Bible aye modua. Ba Bible na nkasa metimi de adiwawu. Ofa ne amanfo keka. Udi agra medibedi wawu medibedi wawu amana kan aka o ma kan wabusu obi a. Ofa nka na ma ni tie. Say me nkan quotation kro no. Ye nka quotation. Obi de be ji ne kunsisi a. Me na me ka kiro. Ye nka quotation no. But udi agro na quotation no o kan na u follow the steps. Now Kwajo Nzembe brewom. But eduru ba bia na wanya abotre. Umu nipa da te no nya nipa ho abotre sa na nipa bi ate ofa ne no kure yes ensem wo ofa ensem wo me ire Sarah me hu na chepa o ofa me mami o ho okay ya ka kire ne se na ensem me hu na cho me dantem mate wa yo ensem ofa ensem ho ofa ye yanko okay ofa nanu ada 24th November no na memnenda ayetwemu ya no correct na Kwame Nkrumah University of Science and Technology mo omuye 57th congregation bi okay na Ghana ye mampani azisi a oye Frankatuni di ma NPP amayoku no ofa kopie mu adwumedie na ase ye mampani na bedi akira na Dr. Mahmoud Baumia sa pepe okay sa I'm prepare Frankatuni di ma NPP amayoku no ofa kopie mu adwumedie na ase na odi na no disem tudwa no ena oka se enche Ghana ye betimi di Ghana card Africa ni etwa kakra how o se Ghana card no se uwo bia kire so ye Ghana ni okay ena be bia be ko bia nso no ye be bisa ena se uwo bi nso a o particulars ubi bia nso no ye wona me bi wo ho a e wo Ghana card na wo so so for o se e be kakra so udi bonu wo Ghana ntimi nwane nko ba bia okay into Ghana card no adepa enche Ghana for betimi de Africa ECOWAS card eno de ya de papa for say betimi de Africa no for man for be so we de kasa o betimi de akwa Africa say e ba ne say nipa na hwehwe wa wonyira what you say yes into no de o kan me ne ya adwen pa for we de ase me ne ya adwen for sa me ne ya adwen pa okay ene so ne ya adwen de ya na offer yes na o twetwem ya na evangelist mama Pat oye wedding na offer dabai ne menti ye sanam ko ye no offer oye no memne na no offer awonwasem ni se one na wale ye offer eno ni asem no one ne sofu ketua e friend esiama pastor esiama enyo onu no ba beka se ne makro panyini pese oji nikunu eno no nzo age sofu ketua sofu no wale ya na oni nikunu sofu no ware okay mama part nso oni niku no sai isu ne ba oni niku no mejai okay ene wa fa wenyu bia nkofo ne se ne sofo ketua na ofa de ewo muni on se e bia de se de enim no yes aware de wo be ware so de ne pa ne twempna be bia afe ba kwa na se saboti ho ase aboso awade de emfa mprantwen obi wo ha wo hwe obi notimi wale no wo fa de amanfo nti ase ne se unu jae busumi yikra mayo busumi nsia kra ma mu jae se busum be 3 months ada na 4 months sa no timi ware nti amanfo ka se no ne suffocate enye nokre menyintu o pametie for mrem wanza wa sof ma me on person be babra bobone no for so ati ase enti so ni kuna gya na se obi wo ho fast ya
Hey, Akan ashewa no problem. No, for me no bia so suffocate to na ukun to na wetiem. Enti o ma wale wa. Of ma ware enura akwase da mo koda nyame ase e wo ma sorry dem ho. Sa? Hey, of we di ano den. Ma Chinedu ka say. Hey, Chineke. Oh, Debbie. Man. Of say so for mama pa na ukun Na grada so of mama na ngasa no say okay, obi anjeje de so anyway. Na so no ofi konfo mu a ofi konfodie mu a sa na otwini mu a no san be ye sofo. Enti se waja ni kunu na se na otwini mu a wale fo enye news kra. Ofa wate ofa ya go nkrai. Yango Na ofa Ahenkan circuit court. O ma sentence owura bi so nko fiase fe ne Felix Kobi. Why dey? We titani ofa ne nyina ne se wakoto abayiwa bi a wedi mfie dunum 15 years. Wakoto no mu na and student abayiwa ni tire ne papa tire ma auto laptop ma abayiwa no. Okay. Na abayiwa ne se memini dan etwemu no. O no free teacher ni no bisa ne se o no ka tell so ne papa to laptop ama no na pese o install icons bi wo laptop ni so ma no. Okay. Elo bisa akola ni se na hwan na wo fi no so obi anu fie e na obae. E na teacher ni ko akola ni fie ho no. Nti teacher ni de na no disam no se okoye no. Yes. Okoye install ade na akola ni pepepe se de na okoye ma ni pepepe. Na owie no so gina ho me kakra na ofa ni e ka onya akola no kwa na dwembo no ba ni trim. Hey. Na one ne edaye. Nti so munum ta ma akola ni papa beba. Eto mo nse hwa na papa ne ba na papa ne se ote se ote be ma ni wo edem ho no. E na obo dan nim. Obo mu be 4 times. Nti o mu obie dan na obia enu ho be ma ni ho akola ne nko a ye ne ba ne kwa na wo ho no. Yes. E na ofa na akola no ase on Saturday ba nti mo na bonu no say ale sisi ala ko dwara se David no se na de na wasesa ho na ntuma bo mu nti ofa papa no so here from na se tiro tissue egugu ho bebre no say na tissue nso e na akola no hu de a onka na papa no fa tissue ni bi no hwem na kire se be ma hu nsuo wo na say na ba ne say wonu hwa na wo dem so no nko a na papa ne say obo dem ho set nti o tu de no ko here girl ni wardrobe ti na teacher ni na bi se ho teacher ni butu ho no amwa no ho a won hwehwe papa no yaade wanfa ne sanka no e no otu dan nim okay otu mu mienu nim e na ko free police ze momra mere sa nti oba be bi ne ne Chineke. Aba fa no sa pepe nti ofa me no ka say ajeli no okọ 12 years wow abaye no 15 years e na one nanda okọ police station o mu bisa na o se abaye na ofina no pe na emu ni nanda na tissue na okay bi ofina no yeah na no okay ade papa na no ofa eni ya free nka na emra syringe ha e new abrem okay ofa so be ka ya new abrem ya ofa kede new abrem okay ofu ase ile bi kwa na so ofa so be ka ya nche bi ya na video bi e ko bara won se amanfo be mu ko sie fu yes mo yifu na to fo mo bon pa enya sa video ka me hu efu aye bon da na wewu ofa jan ebro de mo boni bi na ne nyina ne se o mu kire ma sa abrantie a o mu boni o mu boni fu ofa o mu si na onyo obi a ordinary person bi keke afa e ho no ma na ni ma mi ewu na ni ni ewu okay e na mo si we de o mo ntia so ko hwem na kire so no de o ma ko ji skeduro wow nti ni bra ba ku bi a no so oyare ye no course of mama bi ho na for of mama ka say chef we bu so for na wu na du so edu so ye de makoji skedu nti say ni na so of mama kire ni say da say so wo da eni obewu na owo bi beba o dem ho so wo kunu de a eni o ti do na mu so we nkunu de a obewu na fa pa ene so mama no wa ben sada no o de o say yo wa na nti o say ebo be one mo hon mo oho ohwa owo bi na eyi ni ti be no so fast kan na dukun owo no nti anche na de esusu so okoji skedure ni ti ni yam ni ti ni say no no dida no sa e fe Simon Japan okay ni ti ni yam sa na kum ono so wi nti o wi no na abrem force de bi we die we say bunifru we ku mame eku nia o sa so be kum ba ku bi we die of e o so mo bunifru sa pepe no fa nanka ne yere no ne yere ko sie efu no se de be ya e bi obi ani echi na kromu force de bi de okunye no anye ne yie ene ofo mo bo no enti me no ka se police fati ne pa
omo Ekwa bufuru no. ewo eburo ni mu no. Police for atibi. I see. I wouldn't say Kwame Eugene so na yi ne house girl no apam no. Of apam no. Na me tie hono tete puna so mo ahye da fremu bibi se ne be ya na me tie na me time this na me the buy girl no o se Kwame Eugene suma no. O suma no na danfo gay bi ho se e balance se onfa ade nkoma no na ode ade no kwa no na ka okoche ye oba Kwame Eugene se wapam o se no tua ne ka 6 million na Kwame Eugene se ne ati ni pay ni so e da so obeji 4 million na so obeko o ma ne 4 million so asan pam no ama gay na mo cheze obi a interview o se ni din sa o wa se wutie gay na asem a on share dan se Kwame Eugene din on se obi se udin a like obeka nsem a enim afa o saba ofa me ha ka on this note no who interview me mfew se gay na wutie na asem na ase na adwen mu sua kakra because me interview yeah na ofa se bi o me ye obi adwuma na we so we o si pure tell na onu agaza na tonzu no mofio ba aduane de o ma ne nto o gaza we nyina ofa gay no se de o ka no na se na adwuma mo mre na adwuma sasa afa asa ya mezie ofa me tia ya me na o duro ho no o na de menim ni aya ma wo ofa o ya da bra promise no ya na time bi amba radio so amechi awo kwajo ko tsora tsenen kan so di kuremu nsem nyina ba ye ensam no ne emu ayuram oti anu atie mo se cash ebi won so awsi bo ano di ni na ba ye abisuafo e di aguka nsem nsem eba na mawuli aye krado wa mawuli so awie but before say e di aguka nsem nsem beba no Donku Ventures for semen kan kireo se bomoren se no mu bedin sa so bomoren se no mu bedin sa so ense bia pressure didi udwuma bia Donku Ventures me pacho alcoholic beverages and others open soft drinks ni na no yetomi oni ni sa so ate abra beje odi e pacho bebre Sunny Star Prize near Jubilee Hospital abo Diamond Road ne so a e ho na Donku Ventures for ope dudu atu pe ba kun bi ato anu aba odi nsa na edi dwuma ana se wo pop crop ni na no obetimi aba ho ana se bia wo drinking bar bi ehye ba bi a Donku Ventures friend 0555 486990 and 0556 252668 Donku Ventures ebisiafo o mama kroma ede uyo program bi a wonwenhwe sanse omo ewo ne ma papa ya sanso atete so mawuli moto wafa yes sir wafa bi adem bibi adam o na mi adom otimenka mete onka otimi kasa okay se bibi aboko de wafa na mi adom akọ weekends na ba weekends ni ankobi o wo ankobi anya me ne champion for me no nyina yankobi say ye mu season ye de say abribia ye season agukanze mu se wa krado for my card spiking ade we me no aka I don't pese wani be show Facebook anya no for we nkomo foforo okay we nkomo foforo I dey spiking you ni freeze we am brand akwada ketu akwofe din kese we ato so brand nkomo ebe de na nkokura ne mrewa bobi ye mrewa fo ne nkokura fo idie wafa ni din su ado de pa Richard Astar wow ni din se goalkeeper o ma me atu din a de se o se afre me say are you akwa sparky Sparky afanso me boss spark you me too bi cha no okoto ya koto bi bra ya mbo bi ya ne nke koto na be bo ase obe hu ne be to okay ofanie bra go kan sie musem of matim that check we no we chiro ma me na enya ne kama abusuan for fantastic good evening no enso eko ejemom se mo fidie no eda so eda Ahenkan 93
104.3 FM na femu ba beti Akwaba Sports a yede eba besomo enso ewo Akwaba Drive ne so no we kakra bi ensembre ne be sha sie fifie na afia akwakowie enso ewo amono no nim se nyame atoma Wafcon ebeba so enso ewo Morocco next year 2024 Jumadi no Morocco ana ebeji se Jumadi no enso ede si omosire so na mum data Wafcon mban Afcon no enso ebe sha sie na akwakowie ne de bia me ka kiro empenfo nyamfa date ne mpaye emerepem se date ne ba yebeba bedimu nkomo pina enso edema na we no qualifiers no na eguso ekoso nyame aduma efia da ebe no eno so ebe ye 1st December 2023 ukopiomo Accra Sports Stadium 3:30 PM came na kick off no so etimi abaso we no Ghana versus Namibia and this game no ebeba so we no first leg enso ewo honoma me this sound common enso edema penfo dia pa onim say dia emma football no enche bia na GF fo no so kotena se ana penfo enso de hye bi ba se we no enso strategy a omo de ba be bo na fe season we ni edi enim no emba football no so timi afa ntoma pa enso de from baya omo si team edaso ne ayama santo the fearless omo se strategy we no adeno so betimi ayadwuma nyame atoma de fiada wo Accra Sports Stadium I am asanto the fearless no adeno so betimi asi from now fe Ghana Black Queens for no enso etimi ayadwuma na hyene so when Ghana Black Queens and afi omne Namibia Capricorn Eagles no enso eba be hia honoma my mere friend Nora Hoptel enso eguso ane mbaba wano enso ya ho siesie ya ho boboa e de atwen efiada sa game a eno so eba so medisa game nim komo no enso edema e wo show ni so yenko yenim ne din komo kakra enso other sports discipline enfama onim se we the 13th edition of the African Games no jumadi ne ye hwe ni se eno so next year nyame atoma between 8th and 23rd March no eno so betimi abaswe no African Games 2023 na mum enhyehyɛ bia eno so entime wie pay no eno na enam so mpenfo enso de African Games Accra 2023 no akwa 2024 a yeguso ye di san komo no enso edema mu ewo show no na we no ana ye bowra mu enso Ghana Swimming Association akache ana ye ne omo treasurer mami a ye friend eye Farida Yakutatu enso eko din komo na mami no so ye bisa ne so panie ya dia African Games na nchebia dwumadie no so betimi ahwase o Ghana na athlete omo so ekwa kopi mu na se somesa omo so omo kwakọ some edema Ghana ewo African Games na se no mami e fro Farida oh yeah sure so almost betimi age medals e diamo man na yentie nkoma mama e friend Farida Yakutatu edijaye me be dey come as I'm a realist sports person. Me pesa me preempt because your sport now for you to say dey no obi aim improve. And so say yenya entry of the counties are ever any teams are ever because abeku etinya medal e African Swimming Championship and today say obetimi medal e African Games. Obi wo top teams no omumma African Swimming Championship. But you see them going around the African Games. And you know, Nyame adoma say you betumi this kind of inform said you betumi medal say you betumi medal say it will be around the February and early March you benya entries of every country every swimmer or the competition. And no who share paper Libya you can make an unbiased analysis say okay based on what we have Abeku Jackson can get a gold, silver or a bronze medal in this event or that event. Yes, enti mami e friend Farida Yakutatu Akan okura no o se dia championship e ya omo budi kan bonds na African Games na ba no ya omo me masters e wo swimming mu no empenfo no ntimi mbabi na emo no edu African Games proper na omo so ba be kire omo credit powers nti ye swimmer ba ko a ye nyina ni dan so Abeku Jackson no so timi egi gold enso championship na se a it doesn't mean say ya the African Games no ono so e kwa medal e dia ma Ghana we e asem no kra mami e friend Farida eye Yakutatu enso ede gen e o show no so ye koso abisa no
so no so ekopemo botemana ya dia ban so eye facility a eno so betimi host African Games no na oye sure say facility no e betimi ready amamo so edikan akodi games kakra honom asena African Games proper na kasa hyase na enkoma odi ya no eno nie nyame tade yeye de ni de bia me kate obi ade anya ready yeye de no nyame aboa yeye de ni betimi aye ready every week ya no ye wa technical team a omo na omo supervise work no so far there as a last day for her na swimming pool no there Saturday probably omo my up to the second week of December say nyame ya aduma ombezie the whole aquatic center and so far looking at the work in progress in the no did matters for the swimming pool in second week of December. Yes, enti oye sure say dwumadie no facility ni so betimi awie bibibia amama handi over the amama San African Games proper no ankasa enso atimi ahyase yanko enemi ndin common fama onim papa bi efre no Ransford Osei champion onimbo ne bwankasa obeka papa friend Ransford Osei ya dia ye wono enso okumase Ghana heya eye December 5th 1990 32 years and Ransford Osei enso anya no penunu kopioma on career ma on so striker area way runs for say and so kwako din komo kakra ye mother radio station ono so make allegations memo tie nkomo no na bom hye no so ma said the year 2007 okopiem Ghana under 17 na kachia Ransford Osei ebepia 7 games eshe 6 goals edemaye 2009 under 20 ma Ghana no obebo 7 games eshe 4 goals after 2010 Ghana Blasters proper nankasa no Ransford Osei ebebo 2 games opening entimi anshe go bia honom na no na awia we Ransford Osei akodi nkomo one of our mother radio stations and so different region mo and Ransford Osei dia kwakoto dwa Osei ye nyina ye champion man Fred Achi anase Frederick Champo ukopio mo gia fi honom oye juma kama Osei Fred Achi edge $20,000 enso di 2010 were this kind free ni nyina ne se nko so di se scan e na fe 2010 squad da Ghana e de kwakọ pemu enso e wo South Africa World Cup na se no na nko no Ransford Osei enso timi make the squad na mom no Fred Achi ko dis kana first kana nko baby se scan e no enti ono Ransford Osei wantimi anko bi entie nkomo a okodi wo ya mother radio station $1,000 asemo me kaka champion for bebre ba say and I'm a Ghana no no crash there anyhow so I don't really and I'm person me kasa bebre offense can the offense can anko one kasa me ba wo me mouse kasa che udie ni but for we no one ade adwuna ba say for be say they say to me they show appreciation we na bible appreciation many so because that things that certain that squad na na tournament na wasn't involved that means that squad but I think the player ba ko yare so bisa and I'm dey be ka ho. So what I say? So it was just an appreciation. Oh, we need bribe, but we made that must say. Mama say, "When you be call crowd, me kiki walk crowd, but manyesika." Intino, we na must made that must. Now what we me anim afesika no afesika na anko. Me ma me catch them say was so that na akọ we afesika na anko. Nam so da bi achi don't pesa. Achi because we am na achi fatigue. Don't me nyamesa. I went back to FC20. And then 2010 South Africa World Cup collapse in Bayano. Na me nim. I'm a far from friends. Achi. I didn't know. Squad we minimum also random say medium young player we have more years ahead of me my prince take good chance that means maybe slot no and nobody am prince take good yeah my prince take good all because bibi antimi ankaka bibi ntino he just drop you oh my Ghana enti anu ane o no and as a Blasters enu Comoros bo na ye ntimi enhom ye na Madagascar na Blasters form bo they be among for make allegations say their Blasters and so on na benya bia bono aye sa wonsu kotua bribe no they be a kasanya no kra na mom na Ransford Osei enso de allegations aba when you betimi afa kire ne ahwe eno so sasem no wait e o man na Ransford Osei obekai a 2005 ekopim 2008 obepia game Edma Kesben FC or Ghana ha Maccabi Haifa kopiemu 2008 to 2011 okoya juma Edmom brekum Chelsea obebo kakra de mom 2008 and afa Kumasi Asante Kotoko no 2012 ekopim 2013 no pa preference Ransford Osei enso baya juma edmo ma medisa nkoma no enso edema e wo show ne so Ghana captain Andre Dede Ayu Morgan obekaya over the weekends no opening so betimi making a debut edema le have team na
opening bemu 65th minute ebaji red card on the 67th minute 2 minutes per and the day ayi wenso be boy ye na nim say sa red card the day you kwaji ye no eno entimi amfa sempampa ne atie ne say week ayi be no league game eye le have and afa PSG e be bono papa na friend Jordan ayi no ontimi embosa game ni bia me disan command enso demana Al Ali from Egypt and after Mamelodi Sundowns almost free South Africa reporter ba and they say almost shall say and monitor almost shall say Tima o free Ghana higher friend Mediama Sporting Club no almost striker friend Jonathan so papa way Krisutin final ball games or the net bet Al Ali na film Mamelodi Sundowns nyina no enso any the boy na your friend Jonathan so one echi so almost me permanent on betimi agini signature no na Jonathan so enso akwa ye juane diamoma me this sound command so de we no oye Ghanaian professional comedian na so no wakosku akwakosuan se na eba be joke ni twi no wo fi wankasa kama me na amanfo so timi ase na so bobe yinsem kwa na mom no ode no ato nchen na se oye professional footballing papa me kana sem we no and see a boy your friend Bernard Morrison home command amidi diamano or penin se wakwako piemo and so ewo AS Farabata or no more year Juma 2023 we ya and on also sign a 1 year contractor or ye Jumane Jama AS Farabata near air banister penning on and then our training session on Bernard Morrison and so timakwako pra way injury your friend ACL anterior cruciate ligament and any injury boy friend Bernard Morrison on so akwakunya to report ba and said Bernard Morrison and see out 2023-2024 season epono Bernard Morrison ain't me pia game pio koprin time base next season man but this time command and so German Access Bank Division 1 League in Zone 3 ya dia na no pa 10 am no game bako and so akoso Kings Palace and shebi ama Home Stars and so end to me and shebi na Premier League no game ni so timi banawie ye when Bechem United and shebi Samson na Bibian Gold Stars and so end to me and for ball and Tottenham yen kwadi nkomo baako ne nkwamo ne papa friend Neil Armstrong onim so penny no or your football entrepreneur e ban scientist ye develop there talent pa near developer talent dia Neil Armstrong and see a fantastic ewomo reporter man say na nwumre way Armstrong and so the nkoma about say Christopher Hilton no Ghana for some prominent because penny no ne modern boy and so former but this an command and so German microphone cronsem ne fan sem ni nyina so brewe ye dia EPL no nwumre way 8 pm Fulham and the Wolves ebebo Syria enim no 5:30 Hellas Verona and Afelechi ebo Bologna and Torino and so bebo 7:45 for La Liga no 8 pm Girona and so any Athletic Bilbao and so Jomo game ni beba Fulham for den koma ba see Chelsea striking a friend Armando Broja no so mo say January nyame aduma betim ajo penny no aba beye adwuma ne demo because ukopie mo Chelsea Armando Broja and shiranya games ni bimpo enti Fulham for no jomo hia no enti bra no beye adwuma no and so enfra mo medisan koma no and so demo surprisingly near eba and say Manchester United see mashishema who say papa na friend Thomas Muller no opening ni sesi ade ono so ni favor nyina san sesi aduma wonu su nyina san entu kopie mu oban na ankane nua ye friend Thomas to hell Thomas na Thomas there ankenunum na emom no ya de Thomas to hell enso ma papa friend Thomas Muller games ni bimbo enti Eric Hank si ohwe say January no ono so betimi akonjo magic enso de make move de ma papa ye friend Thomas Muller but this an command so dem West Ham United so see omwure mu Bournemouth papa ye friend Dominic Solanke oba Liverpool ntimi ambo West Ham force omo kwa kwagina pa na oba bebo team na afi no manyina enso akoso kama reporter ban nwumre we ene se ukopie mo Saudi Pro League ni ma teams onum ni nyina nso ahya make moves no na yatie ne se ukopie mo ewa ayasa Steven Bedrin reporter pa ene se Saudi for na ahya ekon ho Samson na Manchester United moment filter ye friend Christian Eriksen no Saudi for nso ahya ebobo ne punumu enti we eyensem kakra bobo no efisem anafe amono ne de no yed ni nyina enso ababe so mti wafa kwa kunkruma Africas mejina sei na fetama aka no majane nyina enso edema na show no atoso din Ben Maliboto Joshua Kobene Jenim Joseph Ejiru agent of Raymond Rat enso eboa na show no eba wakwe okay ya da se Ben Mali Boto Nyankopon onhyira abisua for me commercial break abana yakoba beto aso kopem se no nsia ebebo baby a obi a good evening oh man ya woman oh man ya mama na yenyi baby
said that she may any petitu, may me one bobrapa, I be shonko, I be your brain pond hatch. Now, once more akwada wonyini obeto kan wana manu obisa kwababo enti tie abrempoana montuo ye dwumadi a ye dia ba ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumre no so kwasi no nwotwe odi ahenkan kwame yebo a ani nipa titu nipa kase a wo mo ye bibi papa gidi abaye titu abrempon na enu nti obi ape o mabrabo mu nsamatie no betwetwe komo ebi ti se mpanimfo a o mabeti o man so pen mrahye bedwafo akuafo ensentwafo akase asofo magidi nom abetwetwe nkomo abrempoana montuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se dachi obetimi aye kase abeye abrempon enti sane so eya henkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe odi ahenkan kwame yebo a akwadare so a wahunu ne nsa hohoro nti wane mpanimfo to nsa dedie no wono no wotena dwam abrempon anamontuo yanam sa dwumadie so behye mebunu nkran hye mebunu den se wonyiri wo hono mo bra papa na dachi wobeye nipa kase wobeba beye abrempon kai eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia anwumra no so kosi anwumra no nwotwe Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Netie Ahenkan 93.3 FM. Download this here, free. I swear. Nyamia nim no krani say bread Dania. I was also Danny B. Preferland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, mitrimai me do. Ah, me wife you wahen. Besinian ko Preferland weekend CB. Esan say, bia o kope as what fie. Bia bi wo ho. Management no so tight. Wo mo nipa wo do. And into Ukraine Japan. Besinian ko Preferland Hotel. Say who the birthday party. Oh worry. And ye na dey wo ba fi. Program bia. Bowra Preferland Hotel. Adentia. O car park kesi or baby green grass and kwa diagro kama na nipunu eya kona bi international standard ujali ni na kone safa filter mu punu su ujali a unse yes ujali ni pensio akona nkasa Preferland Hotel o wa dan ya udro bebre asa uju ani bra onya busan benya baby ada na so no kanjiman's go no problem ebonu sie ku enya nunku so pensa no ma awdo bia ya tuntumbo Preferland Hotel enyum chetia so abri bia eninti achum dan manso ene ne mpatamfo ni na cross form hye ho Preferland Hotel bamamo nani masem de bia wo kwasia de bia eye pool party esanso e mutual special brabe didi na se jolly Preferland Hotel e wa chimanso wudu ani akyere achum dan kwa no so na Presby school na chipe 0551 187-926 and now say 0507-640-302. Preferland Hotel, Fresisia, Neabama. I love you. Me pa ochaw ehina kukrantu mika ejina me kwapa kwanya ma me ba wo Bright Senior High School. Ayo madam metro na ye de ho asna me ba ko school. Oh fine. Yes o mo ya de say. Enya gro me ba no JHS results ba na enya kura. Oh school choose your kwara mpaso mo fa no. Ai na Bright Senior High School me train ka me de ne ko na nwoma. Na wo mo ya courses ben. Bright Senior High School all secondary courses. General Arts, Business, Home Economics, Visual Arts, General Science, Agric Science, Secretarial and all technical courses. Building and construction, carpentry and joinery, electrical engineering, automobile engineering, draftsmanship, and all vocational courses including driving. Bright Remedial School Suho, Wabafelu baby pennas out in a bar on Felibio, and you want Bright Diploma College, and also all diploma programs. Nina Awa Kukrantumi at Chim Eastern Region, forms our all regional post offices, and the radio stations Pimu Frey 024-207-1185, and now 0277-147727. Great Brace. We surpass all. Minia, odi otie me dasi abrawa no ama okraso enye promotion bia ni promotion papa no na aba no Festus Enterprise promotion decoder ben open quality decoders strong combo DXTV with 1 month free subscription na ewie yasia ko boma free start time decoders and also ne bema 1 month free subscription just decoders ahohoro bia na open no Festus Enterprise wontimi nsane ho na eba no television sa TCL Android satellite
satellite and terrestrial televisions are papabi, Samsung, LG, Hisense, Nasco, and in the Kikamu Bebre. Yes, I ebemon CCTV cameras. Any air conditions are installation here free. Air condition brackets. Bibi bia obeto Festus on or the Achedi Ebekofi. Yes, I will wall mount size bia. Digital antennas. Any satellite accessories BRB. Decoder wall stand. And your buso our Festus Enterprise. Sheshe Festus Enterprise a chilquine. Our Achim Odan or Nichu Messi and a ye animation. Festus our 0244 515849 and now 0269 305785. Festus Enterprise. Decoders any TV. Papa Ahimfi. Ago Adeshimama. Minkranobone, Frimpong Enterprise, a Jumura, what di papache, Intina Maniajesano. Namini say, a chim down in Potamadia, so whoop provisions pa do matwa. Adrian Klein, send up provisions do munina, and the electrical gadget. Nina, our Frimpong Enterprise, a Jumura, what di papache, a chim down Mandalina Hotel, a sell pay, and a Frimpong Enterprise, say a babamba, make your security sudia, cameras no 24/7. Ejinaso, Unia, Nami Bepiamua Hano, Neko, Neba, and you many say your tea tomatoes, say your fried toe, say your mo, say your biscuit, say your sunflower, say detergent, and now Milu, milk, oh my God, Neko, Neba, Bibia Wope, sanitary pads, and a padlocks, Bibia Buzuze Tam, our Frimpong Enterprise, a Jumura, when the papache, a dear Bia Wope ato Agogu Stomuno. When you do so poor, a hucha, a papa, the wonderful Mamu pe product bitches say sugar, toiletries, milk, drinks, any communion one need ya keka home. I go go shop there. Money problem cry. Frimpong Enterprise drink depono. Our Mandalina Hotel, Abronsano, and a Bempa. Friend, our 0244 897 525 and a 0242 111 236. Frimpong Enterprise, a Jumura, what the papache. Ebrenaso, Ghana Premier League 2023-2024 season. This is a soccer season. I'm Penebeja, your best radio station in the East. Ahenkan 93.3 FM at the solid sports presentation and the live commentary every all the league centers. Bro, Shannon, Sir Frames Oil, Energy on the Go, and then Ahenkan 93.3 FM. Edwin Tuma Boma, a few way Ghana Premier League, you know, baby, be a commentary button from no. Yegina ho, a Frames Oil, and Ahenkan 93.3 FM, and the commentary. Bro, Anuti, so we are dropping ni now perpetual papa, diesel papa, fuel, I would be good cam. Nedu bakwa jojo, nedu aba jojo. Mankwasa engineer, a Frames Oil. Yang any affordable product. Say diesel and petrol. Ya wanted from chiwo beer dear. Anuti. Baby beer we are shankania wonam. Who Frames Oil filling station per move na go boom. Frames Oil. Energy on the go. A few way. A Kumasi Asante Kotoko. Matema phobia. Accra House of Folk. Never say down till the bones are rotting. Great Olympics. Olimashi, Olinkwasong Konsong, Dreams FC, Mediama Football Club, and Avufra Aka. Me say, watch out for your sports host, Joshua, Kwabena Ejanim, Anna, Kofi Ejiri, yeah, the live commentary, and Bremo, live on Ahenkan 93.3 FM, Frames Oil, Energy on the go. Stand up for the Stop Amanfo afedia ya tuadi sane eya wo so wo gas se wo ko gas filling station na wakwa filling sesi ade ya te wo breso eye max gas filling station ya de motokia enenemu ba bia wo bia se wo frɛ na ye beba be fa gas no na ya kwa filling na ya san ede wade abrew emfa ho ene ba bia wo hye we hia ne se wo be frɛ ye na ye ne wo edin sa wo so max gas filling station ye fill gas no ama na ye ma na
ya san so e de wade abrew e wo waboboa no otra razanda ketwa bi a Max Energy Gas Filling Station ye ne edikan no enti bo modern so be frɛ Max Energy Gas e wa homa so 0558422163 anase 0554391610 Max Energy Gas ya basa ya baba bo bibiara Abina, yanitam yankoi. E wo se me kopɛ dro no mu. Me nante kakra na ma bre. Awati agu me so. Me so me ntiapo. Maye hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntini mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa ada mo so ane. Won chenkra ne ebe yo. Yantiapo na anwum ye. Me dia je. Na heba fo ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufo bia badwa so a ye fra no na Ibo mix. For general well-being, I don't asam yare yo. Ambassador a betumi adwumaden. Na Ibo mix no, yema wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre. Etumi anwututuo. Wonu mu akenkan. What yes wo na akro no. Na yenu matuo ye yentumi ni din so e. Enu na mo behia na herbal powder. Ebesiese mu ni dua no. Ahoɔden bɛba. Na duane bɛyɛ mo de amati biadi. Na herbal powder. Na yebenya bi wo he. Enye na wo pharmacies, herbal over the counter shops. Dudua na herbal ventures. For 0244 774 206. FD aje edwede nkrato ya atum. Jawab, take it easy. Why you do? Aquaba Drive. That's what it's your kind. You call it that. Ahenkan FM. #1 station. Feel
see what I say. I'm on for you, can't be anymore. Ain't you, I can say, yeah, not don't go. I don't go. See, come on, dead. See, can't free move. Now, you ain't talking. Now, so many no done. See, come on, and young man. And I see, can't run away free more to see me. I don't need to see it. When you're some fire for some good, you know, more from the drawing room, Ryan, I'm a field. It was a separate. I die without being passed. I do want what up to Papa Mia, the FBI, sanity, you know, man, stand for don't check. Me do be a guess, you just to son and PI. Yes, yeah, but be so damn young. This will make you move your body. Ozinzip. That's right. Ebisha for your commercial break. Essential kofa go can see himself. Yes, Abba. At the latter part, today about 22 minutes past 5. Yes, I'm a jubium. Ebi a fe na do kasa fide na to a wuti Ahenkan 93.3 FM. Music blowing in Africa. Come let's enjoy forever. I'm so God is where we need to celebrate. I'm so God is where we need to jubilate. Listen to what they sing and just help me sing. Na me ba just a wuti me a. Na me mo odro bia nwumre. Ebi a yo obi a usisi entumi nsisi so. Ozazo general body pains. Eba jo. Ejumadin bi a uye bi a. Eya moja ni ntimi ni Afrishani ye.
And they do baby so to me more juma. Ultimate malaria fever, typhoid. I announce I know 9 ayo. A chew say ya. Zane Nancho. Now say announce an acho. Ultimate move 9 Kobabia. About a last chance, Heba Center for. I'm no more diaba. I'm so above for Heba Miss Chan. Into above for neighbor, ye. Would you so above for Wolf here? Above what you fear, dear, be here. Eh? Edward Tibo Body. So Bemont said to me, I call above for Heba Miss Chan. They bet me a wow. About your Soko Pharmacy, 252 Kaswa. Lambton Mills on the Bomu Road, Kwam Sabi to Miakabi. Edna 52 Heba Shop, Kumase, Kenya say. Baby Abe Fabia, and an Anabuacho Kenshi, Jack Lane, Kwam Sabi to Miakabi. All the new pharmacy shop, Kona Kwajibi. It's what I say. And I say about Krumanswa. Gaston pharmacy shop will be a bewra mubia. About for Heba Miss Chanibio. No, Kwajibi. Open the door to your friend 0574 353707 and a 0533 121761 and a 0531 541755. Hey, Bajo. Ebebo pa Abua man for fie bebre ma unsu we mu a so atiase Abenchi adwuma wura frempon. Good evening to you. Una oyere ana wabushi afo nyina mo ho te sai ya jidi se bibia boko Frempon Enterprise nie dwadie nie asi Eba chobo modern son Frempon Enterprise ebedin sa so yentran kanfo ade anye mauda empare ye abribia ye trans ya ne enkwa ne kanfo mawo so ati ase enunti ne ye ni ni Boboden pa sa on Frempon Enterprise Brunya imudie oseme kan kire so atete ne ma ne so enti ne ope bia no aba be gibi wone ho minim ne ope de na ope ebia ope se wudi dwa egufie na oni abusu afo mode wisam ho ada se bia program bi na ekoso engagement bi pote bi ana se bia yie bi na aba Frempon Enterprise and there was a bushia for mobile. Sikaka krebi a mode beba bi beka krama mudi bi akofie. Me na me bo amane. Because yani akwa hu ne e ka kire wo. Enti se e ka ni se ya ye nsuro. Because ye nim ne Frempon betimi ya aboa wo. E ba chobebre. Se bi a we store. Onso betimi akwa. Store bi a we bia. Okwa ubi bi wo ho. No akwa kodi uja. Sikaka krebi a de beko bia sesan so da so a de be fie. Yes. Enti se kan for mu se ya bo mo hu da wuru a kirewa. Eya ye nsuro because o ya de papa. Ena mpain for se obi opa ade akokotoko no ne epia no. So ati ase. E ba chosisi akra mpo de abie foforo kra. Ewo new market wo. Edwin modern se obeko ehonso ekoso eho boso eho twiso ebia babia Frempon age aboso onunkwa na nidwadie bigone niema bo ofuntira ade otimi uzo obeko akoto ha abo den kwa na da fomboko ebede na manfo nko onso party odi ezo Frempon Enterprise Eba just be our person your cosmetic store. Ubetimi akwa fane ma sisi akra de obie foforo kra. Enku na opa na say spray.
enko kumase ne nkran biem dabi o sisi akwede kes kakra na o de beko no de fa kan o besan so nya niam aka ho me na me ka kire ho Jumura me ba cho ground floor of Madalena Hotel Kemoda sounds na mobile our GM Bank for building the more close to an IB bank na also for crowd ho chese nsuo na opa to ana se bia na opa drinks ahodo ana make say uye program bi betimi abe pack o kan no lodu agum se ve now the wide e ko betimi afre 0244 897525 or 0206 473953 and 0242 111236 Prempo Enterprise. Now our team Jumura where the Papa Nache see Resoma for this one. I wanna touch my baby. I wanna do my baby. Everything my baby. Push it. Ah. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Hey. Yes, right. Ba ba ba. Ayum na da chire ni so depa. Sovaya wofe, Sovaya wofe. Bibi ni wofe di emi do mo bia bia. Sovaya wofe, Sovaya wofe. Bibi ni wofe di emi do mo bia bia. So so. Davinci Kofi Jumaya carpenter ni wo akema sene ena edawani mi electricals majoe midomo ma tie midomo So get be pa now digina. You went out to mano. Una now your marshal. What been to mean that? The guys are brown fishing when the man for fro. Na okwa kwase ne pe no ka kire mse mi nkojano. Na fishi duro na wo dwa na numu a kire ni mazi. Hwe na nim diam se enti akwa ni okan na wo. Ohwini tie matko. Wafuna ye. Abijua pokwa yoko do be kan ase bi wa am dey accept no stay at Trimash. Ye wie ya agi achinye wa akire ha a chese enya achinye ketua. Eya mami agrada ni kuru na awale no. Ena gwajo okoto se da bi. Awale no awale no de ankeni ukwan se omwale. Owale na enye because the reason why I say on no etwem plan that am say o da bi masa. Eno de oka menti ase omo wale a eyeye because ntifu ni wa pejafo ho
Inti so mo wale a eyiye kwadwo koto sa still chenchena wonte ase am so omra on the omra because etie for me ne mo na 5 obi jejemi a mo na ya meka kire mo what you say why say obi awale na wade na wani di akire sa ha I don't know obi awale na wade na awade ne nyase me ne di akire o na eye no kure say oh na Ghana fo mpe so ofa sofo mame na o sofo ukun abedi akire ukun ye sofo ba no ni kura ji o ofa se den no ni kura chi ofa na odi ni kura chi the reason is na ni kunu ya sofo wa ba bi foforo agrada te na so le ni kura no ni kunu no wansi oda ba sa ba ofa the enter make kan say ho fa sofo no wa sorry na ukun su ya sofo ono ewo asori foforo na ofa wonu ukun jaya bosumi nsia kura no se ma ware sofo na me no ho no. Now what is wrong about that? Ofa that means na me tell say ofa na oni ni kunu wo ho nyina no ne sofo ne so. Oni sofo bia ni wo. Ofa ne se ho. Because agrada beti asori ansa na brantie kura oba. Na ofa sa Samu na oye comfort no na brantie ni hobi. Ofa sa intimi chem say nanu ya beti asori ya brantie no na brantie so he na oye kokko oso a owa abodwe bi kama. So agrada no opro mo wa abodwe. Aha etino ne hu agrada akono etino ne se ho. Oni ni kunu wo nyina no ne se. Fish say oya agrada drama anko be chi no sa because the line ne fish sa the opening ne spec eti ofa me can it asa na wo kan ne de atiefo kra na onya adwe ofa atiefo ni mi adwene sa atiefo tie mi a sa sofo mame na osofo ketwa na oni ukun eja bosume mi esa kra mai bosume nsia ema na oni osofo ketwa na ware tu ba bisa otimi wale ne sofo ketwa na sofo ni nyina na ne sofo ne se oh antesa ofa na bisa obi ni obi timi twemp na be ayi mfia mi ensa kwana enum ansa na maware na wo hu obi within ayi oti asori kra afi kra afi na bi afi baba na se ekaka kwa afi na oni ukun jaa bosume mi ensen ya mimne de twem ya waware ama enura wakona ase asore kwajo ya se mi bie phone lines to se amafo bebu afo sa na wo kan enim ofa ewom how ofa na obi ntimi nu obi nya so obi akono de no dompo so obi nu obi jaye obi timi fa ofa what I say ofa tie ye fa ni sebe ofa uni ke bi antran ni nya da ama sa week ni ma wonya obi foforo da ofa se den obi nya wodama sa week ni ma wonya obi foforo da ofa obenya ba eno nche se ho na mo nware dabi ofa ansa no bi ba ware obi no mo ni mo hu ati no trusam no no de ye adwuma oh kwajo trusam no na gada de ye adwuma ofa gada me can it pisa gada no ne sofo sia ma no mo twem ono obi an twempna bia ono obi an twempna etiefo we bua ono obi an twempna ono obi an twempna wo bua ofa no one ne wo ho how ofa no say o sofo mami onu ku eja ya o se ma ware me sofo ketwa na de ma infie mi na miensa bi emre entoso ne hu se bi a woni no masa di mi hu acha na se modi mi hu nkomo sa na modi mi hu nkomo esie ofa anya sam na kan ne de me de enya otimi wale no wa na yeye awade we problem bi ani ho ofa awade ne de ofa ni peni so asa gada awale na ya oya ofa yesa nya me ya ba awale no question mark wo ho pa question mark wo ho enti se wo ya busu empa ina nka wo nya awade no ofa kame nje awade no how ofa esa se ho awade no so wo di a ebusu peni no ba ko ese kan ese awade no ho wa bone ana sese yesa wa bone na mom ofa awade no me ne busu peni an kame mi ti mu ntene me because me no to me make us say bia aware de se mo ware na say bia ntokwa be mu a ebusofo tena ase mo ka asem no na ntu agrada woni ku enya ntokwa se mo tena ase na mo ka eyi no mo siesi asem no ehon na ase we ja ware akoware sofo ketwa that me say me sofo ketwa ni hye ho oni bi obi ansesha oni ne hye ho oni ne nhesha 020194405548209110 I can drive sorry 020199 9444850554820910 ahomano only one necessary me ba try can drive udini baby au kasefri my instagram to say wajo koto ama ma hiti okay
ko beto abama no okay ko ma tapo ani that no ni mine jordan ofa sa ebe take it take it by 4 months oh you don't call wale no it take you how many days any other branch okay 020194448505548209110 I can drive Udini baby au kasefre kwasi 17th December ya sha me sofo wa mabia wo na ya afro me bishop ne ne keka ho edi bishop wa ma machi jedia nemu agrada wa anyade sese ne sofo kitwa na woni ukun jawari ni abusumi na kura no aka fa na dia no ne twempra dada no ne twempra Tamo. Sa no kro na tiefo Akan no. No kro de ben wona ne twempra. Wo de Ghana for the other na motesa. Aware kwayo enya easy sa o. Oh leda. We ba join can drive. Oya bo zege. Udi ni ba bia o kasa free. Ya friend me fi am ko say fra tene yita. You too. So for get to no ready that. Oh yeah sure. And I was miss ya de e ba ne sem for mo be mfo na ma dia address. Una se ne so ketu ono na koba tin ka mu nti onim ni suban. Oh, my bibia we de dance no je ni fu ni. The so ketu anu kran tin we je ni fu. E dance. E ya se mo. Ah. Aga da grun kakra. Ofa, asa no de ofa emudo. Na ofa. Oh so me ba join can drive. Udi ni ba bia o kasa free. Africa we asani fo nyina ni ba ko 7th December wa ma bia o hia me atwam. Ijram sa bela ba no. Mo. Asema America kwancha income asame man. Atuma sani uduma se the trial area. Also ko mi kan go say. What number 1? Ewo balance parents ntu kwa obi wo atene le trial uduma se no. Team number 1 no and one we. Okay. Na me kwa asame nsu die. Agada mumpa odi asame baga na o. Asam no odi bia bangasa. Odi bia ba. Asama me kan so. Asofu fo no mu gai omuyire no wa foforo no. Me ya sure so mu nkuta Bible ya. Sazai, trokunkun se wo sa bengum ha wa twa to twene. Trokunkun na se. Donu yi gai. Na person sawari di ma. Wonu onu mom ko enko kambo na mo nwale enya sai. Enso wale obi abi. Sa? Na agrada eye bibi sa na eso ne sofu ni kunu sofu ketwa no. Etwem pna de da. Ti agrada anye ni ye. Obeso sawari di ma. Ese ko ni kunu ko kabom. Sa na Bible eka. Okay. Aha. Yeah, that's it. Ti abe onim. Asemo. Ofa, asem na ye tiefo ka no. O se me ka kire o. Say. Ofa he se awari o se ntokwa be ma. Umpo de wu ni case ni nyale se o se ni mekuo pani. Edge ni kun. Okay. Me ba join can drive. Udi ni ba bia o kasa free. To say. Say we baby. Nyango bond be che wa ma bia mechi jedia. Amen. Yes. Yes. No great. Okay. Meda obi kura timi ni kura aze ni bibi da no afa na danfo anka so ne nam. O no de se ne se wo mpe na wejai. Na ase de Ghana fa tini nyina ase obi a wa wali dia ken France on be de timi memuta. Na wa ntwembra.
So me dem train plan na me di kan ka say yen hia phone no tie sa. Mo. But obi a o sika wa ye prepare pa oba obe hu obetimi akoka wa se mo awale o. Di je ti ma so obi a awale di a train plan. Okay. Edaze. Na be tumi ntufu say unu obi ko wale a oba na otwe ni mu a wo se makwa wale. Sa wa de no. Into ofa so wa I was just study no hu ni suban. Answer. Maybe I try and can drive. We there on na atna 4 months. We didn't baby o kasa free. Honorable BB Busu. BB at say. Namia do moye down so e. Boko. Sa me so for share no baby. Namia do. No. 17th December. Me show him. Mati. Maame no na me pese de ka kire ni se ogu nyamesum animu ase. Okay. Usan say hwene nsem bebre bae. Wa mana nso ha. Imagine say hwe sisi ya nya osan e. Nyanka me hu ye ba oba de we na wara na ka be ma na woni me chi no na be ma betumi wara na ka oba na ne chi na free mu. Okay. Na wuntumi enya ukun with na short time na nsan so nko ware ni sofu. Keze wa bu babo mlaso. Very good. Na just o ye dwamanfo. Hey, Sabi. Ese mo me ye kan yi. Sabi. E kure da ho. See ye kan. Enu ti na ma Ghana still anu ye da ho gina ye ABC. Okay. Because o kan no kure na ye say enye. Yeah. What I say. Maame no onye since mo de ti o memu ha no enye. Mo ma yenhwe ni yenka. All right. Mo ni mo dwuma pa mo ye. Yeah, that's it. BB Busumbe. Okay. Asemo. Mo se ma me ni edwaba mo. Mo frefa boda na don't know boda no say jam you ayedenyo. Mo fa MTN ni so. We twe sa. Yeah. Asem na me. Zezei. Che, no kran na yeti for ka ma me no. So mo kan dia be no kran na ma. For so o maka so na agrada ne so for keto na mo hye ho deda. Eno de maza. O for he aware no. Se me ware da. Ba wa twempna da. O for me twempna. Ugusu kra wo twi. Me twempna da. Ona woka. O for se aware mo se ntokwa ma. Ni nyina ni sagrada asem no se etiefo entie ya. Ana se omunim de koba ya ni nyina ni sagrada ase. Ade betu dwa se. Yes. Ne sofo ni meku peni eji ni kun. Afini nsem. Na ofa ka wempo de enka asem we ba ya se nka bia mko hu ebusuan fo na ase bia wo asori mpenifo eno no so na asori mu mpenifo esa se okun so sofo ba no o asori foforo nya wo asori ho no wo. Yeah. Nti e bia na wo mpenifo ne ono so ni sori mpenifo na bia ebusuan fo be kakra bi na mahia na ma ka asem no. Ba we bia o se da o ware okun ni biom. Na asem no ba ye wo busume be busume be miensa de kwa enan mu no se mama ware be sofo ketua me ne ya asori. Ofa we de ofa ware ho yo. Se unim obi pa ni nebusu ofa ntimi ware obi ma ne yi o. Utimi wale ma ne yi se. Se unim ne pa ne suban ne obi timi koshia obi o se mewa udin that month week ni ma. Ofa da bi. Kofi akwa list. Ofa na nti wo ware ofa list no itimi ko je to wono mo. Aware bia na anu amekọ yese na list no on say akontasi kan say na Hamlet cities ne sem ana aso sika na ye teti Ghana okay ana sa nti no ye wiye no na ebisa akontasi na sense anenti ba ne se na wo ada no am 30 cities ana so list no je ya che 2 years list ni ntono so na hobo ne so ya na ne nyema wo list ni so no odi oba no ho ade so what just say enti utimi hu oba ebia bosumi ba kum na wakoje list eno nje se bosumi na se bia de to aso no fire no ho ade list no utimi koje to no mo oho so a so ho edu awoje o de o fa me nkoji bi 0209444850554820910 agrada ni kuro mo aware na mo vasi gojo okuto se on tias yes awade we abaso edu de be kokoto ana o fa me ntiase agrada no ne sofo geto ana edu de be kokoto ana no mo bibi answer no mo bibi maybe I can drive. Oh sorry. Ntimi nyina so. Mo amofre fa voda no e ba na abeka mfinfin. Enti mo fanfa MTN ya na abeka mfinfin. Na go choki baby.
Enti wo de ba court ana. O fa me fa nko court by o fa me pese etiefo hu de ewom. So what you say? Wa ne ekura no wo fa he o de so wa ha. Se nyame amema awan ne betimi egu. Ana se egu. Ade diabo na agbo omo ana. Wo fa me modua because o hwe agrada ne timu ponti o de yes ana. Ni nyina ni se oye na asiniku na se aheniku. Ono ka kire wo. O fa me on kan kire me o mi na no so nka ba o fa me hwe ni timu adwea a o de yes ana se ni timu ponti a o de ware ni sofo ketu abeye busumi miensa ntemu no. O fa oye na asiniku no. Na so oye na ye ne ya. Me ya manashe. Sa na mi hunu. Aha. Me ka se sa na ono ababo ntia be ka ba. Ba wo he na adwi mu a. Sa na wo fa de ntia me ka se bia enta wore nbegu ni se. E bia ne me bi wo hono ma ebe daadi ana se be si wa ware ni. Ne ma ben te se dey. O wo fa bia ntokwa nketenkete bi na wonum se ona za wade bia ntokwa wo. Wo fa ewo ba. No be ka kire so ne ne yire enko da no no boa. Wo fa ewo sa ba ebedu ba bia e bia oba ne be ye de eburo so na se be ma ne be ye de eburo so no. Oba ka se me kura me hu no me ya ntresi anche ya nseri ehu yiye ne ware. Enti maja o. Sa me pepe. Me da se me mfa frefo kakra. Me pa giant can drive. Hello? I can drive. Ozi aboze asa nini wa chire do no. We didn't baby akase free. Kwajo nini wa chire kura o yante one. You. Okay. Any at a radio no natie. Onya kwen no asa afre biem. Mo. Azebo. Ofa, say dem make career silent you. Okay. Ahenti no ebia e koso no. Ebi o say yeye mama party so de enim no say ebia otimi share near marketing no about social media no ye TikTok. Na say be man nso oba social media ni bi. Oba no di nachi. Ofa ewo mu say about the make no say otimi share near marketing bi say dia manual so for mame ofa one manual ko near marketing say ho challenge. Nti ebia say de ebia oba share near marketing bi na ori aba TikTok na de ade no ebia na akobru so amani ku no so aje na akoka ho an e ba try can drive we didn't baby our casa free e ba chemesi amakan aba then biem na grada na kasa no me gide wo chira me say wakọ on so for ketwa na wi na mana me say so for ketwa no mu adensi ni ku ni ntinu ana o ama via na wo okay orin na wo let me know how so say do aye ne de sa na e kire to are wawe so no I say so for ketwa ni de na den say we so for ni ku no enti mai amoya sa o okay no den na mo pe say obiana ne de me da so na grada na no anoke enti wo pe den wawe ye me pe normal no me da se Kwajo ofa yeah there go ofa ntino said the tie for car no yeah ofa sa pepe okay sa pepe me ba try can drive abozege we didn't baby our casa free oh kwa kunu ya kofia pia timori ya dona frame odone obietio ana kwa kuna wa kata sofu ya pa nyankopo atunsa flow let's also kwa for wale na ko wale konfwa let's so the bibi betinti mu adua na bi enkofo bari afa kon ho anti be wi na bi wo round ndi wo se de mi aba na ka no nkwala na we na no se papa ni bia wa olumai de duanu ma emle oh ni kru onye olumai o she oh ye we wa mlante beble o anu ma kwa kute duanu ma jojo Tini ese ya mo nko afa one prayer and herbal clinic ni emiemu mamo emiemu dawo kwaku enti si anu akọ memi awu de ni mo me da se ene nyambo cha mesmeko aha abebo apa abisu afa one prayer and herbal clinic for seven country se eba ne se yade bi da so a
Odi achinya enye ya bomode na bra. Say yes stroke and I say body pains, diabetes, pressure and then ye keka ho nyina. Yes say ade no ewo ho. Me ba try can drive. Udi ni baby a kasa free. Wajo ma woni ni mra ye. Ah, utimi kasa. Eza kwa foba ne de na waye sezi ado e sofo. Yo. Yes, that's it. Enti ava one prayer and have a clinic for 7 country. Say for ya dear bra. I can drive. We didn't baby our cash free. Happy are you too? What's it? Okay. I was only to buy. Aku. And not a gada activity be a man so it's more a man I am over for you. It's a baby about no a doctor. Now while we are missing, or catch on so while you are. Pompe. And you're quite well fire, yeah. That's it. Your bar or ye, old bean talk as well, grand. And I bet to be made with some of Tranica. Ah, the Chia Baba Wally, all Tranica. I bet there's no man at the end. Okay. And so it's my no more. It's a panel there, so I got a wing guardian. Mr. Mano. I say, you're quiet, see a fellow. Aye. What if I was anymore? You're not your move. Okay. You're over 2 minutes now, I bet my Mm. a babon, you're never there of Fatano. Okay.